güzel sahnemizde Miras Ansamblının Bayram konsertinde selamlayız. Muhterem tamaşaçılarımız, soňky aralarda dünýanyň ıgy-zygylary arkasında sizin bilen bek uzak görüşe almaytyrdyk. Şuňa görä bugünkü işraşyga biz bek şadbız. Bizning bilen bolugyňyz üçin ihlas rahmetler sizge. Sizning ihtibarınızga Miras Ansambly bugün ýaňa programma hazırlady. Bugün siz tere tawuşga burungy milli kilerimizni, zamança ýaňrawuşly ýaňa jyrlaryny işitirsiz. Rahim etip taňlagyz. Leyna İlyasova sözleri, Gans Sayfullin kiyi. Şiýeli taw birgelep jyrlaýbys dostlar. Hariften turgan bu sözde köpme jylylyk bar. Her kişi için en kadirli kişi ol. Hayal kanatlarımızda gına bolsa da enilerimiz yanına ışık kaytek dostlar. Damir Gismetdinov sözleri, İlgiz Majidovkiye. Işık kaytam. Bayanda Ruşan Lukmanov. Rahim ediniz.
Tatar xalq jiri Deyme. Uşulup jırlayımız dostlar. Halkımızın altın xəzinələrə tengşirlərin mirası etib yaş bunlarga yetkirişi, Tatarlığın saqlab qalıda zor iliş kirtişi, məşhur Miras ansambli. Dağın bir qadam alışlarınızlar. Hazır yanqırayacaq jırımız bizning tomirlarimizga bag'ishlana. Chunki tug'an el, tug'an negiz, tug'an avul naq mana shu Chishma bo'ylaridan boshlanadi endi. Chishmalar izgi o'rin. Chet yerlarda yashovchi avuldoshlarimiz tug'an yaqlarına qaytqach eng birinchi Chishma bo'yina boralar. Sahnaga Miras qizlarini chaqiramiz do'stlar. Tatar xalq jiri Chishma boshi. Qarshi olamiz.
Miras kızları, kışlı olmuşlar dostlar. Orman işlerinde boyu ulen, sukmakları niye tormiken, mıngsulanıp yigit jırlar suza, sağınuğa deva var miken? Sahnede Miras ansambli yigitleri, Necip Madiyarov sizleri, İlgiz Zakirov kiyi, sağını jırı, kışlı alkışlar bilen karşı alabız dostlar yigitlerine. Hürmetli tamaşaçılarımız, hazır kışlı alkışlar bilen sahnemiz türüne көркем жырчыбыз Әлфия Bilekovаны çakırabız. Равиль Кузнецов kiye hem sizleri. Avılıma kaytam, Ruşan Lukmanov bayanda. Karşı alınız. Quay ta mẹ lên tu hành
jırlar taşkını yakınaya. Hazır Miras ansambli bilen birge sahnede birinci adımlarını yasavşı İldar Dinmuhamedovni karşı alabız. Gülfiye Yunusova sizleri Roza Sahavuddinova kiye. Akış Kule. Rahim ediniz. Maxsus qonağımız, tanılgan jırşı Liliya Aminovani çağırabız. Qarşı alınız dostlar. Sen bolsam yanımda. Sen
Хәзер сәхнәгә атказанган мәдәният хезмәткәре Радиф Юваев җитәкчелегендә Ясмин бию ансамбле кызларын чакырабыз. Лилия Кострова һәм Мунзия Фассахова. Гүзәл кызлар биюе, каршы алыгыз. Бию ансамбле. Алкышлар. Хөрмәтле тамашачылар. Мирас ансамбле репертуары матур җырларга бик бай. Каршы алыгыз. Әхмәт Йөрикәй сүзләре, Нәҗип Җиһанов көе. Сиреннәр, хуш исләр тарата. Sirine
Hürmetli tamaşaçılar, Miras Ansambli repertuarı Matur jırlarga büyük boy. Hazır jırlayacak jırları bizning yazmış turunda. Yazmış şeyleri bizni koydağına taşlasa da her birimiz tuğan yerimizni sağınıp yaşayız. Yağma jır, Sibgat Hakim sözleri Sara Sadıkovakiye. Ey yazmış, yazmış. Sizning yüreklerine жылтырлар, матур жырларыбызның берсе, кушылып җырлыйбыз. Әхмәт Ирекей сүзләре Александр Ключерев кие. Синең хакта.
Kızlar, hazır әддиенелеріміздің еш шағындағы алтын хазинелерге тең жырларымыздың бірсі Сібір татарлары халық жыры «Илші баға». Мәскәү татар мәдәният үзәге йолдызлары Мирас ансамбль дуслар. Кадерле дуслар, Мирас ансамблінің бик көп халыкара конкурслар һәм Рәсәй күләм фестивальләр лауреаты. Сабан туйларда, милли бәйрәмнәребездә, илебезнең төрле төбәкләрендә концертлары белән халкыбызны сөендереп торучы ансамбль бу. Казанда узган Климов исемендәге бәйгенең 2нче дәрәҗә лауреаты. Чувашиядә узган Урмай Зарida бәйгесенең 1нче дәрәҗә лауреаты. Казан шәһәрендә узган Казан сөлгесе бәйгесенең 2нче дәрәҗә лауреаты. Казан шәһәрендә узган Сандугач 2018 ел бәйгесенең 1нче дәрәҗә лауреаты. Алушта шәһәрендә узган Русская гармон бәйгесенең 1нче дәрәҗә лауреаты. Мирас ансамбле күптән түгел генә Нижгар якларында бик күп концертлар куеп кайттылар. Ансамбльнең данлыклы исемнәре бик күп. Киләчәктә дә безне шулай иҗади йомышлары, матур җырлары белән сөендереп торсыннар. Хәзер шушы залда утыручы кадерле әниләребезне, әбиләребезне, гүзәл кызларны барысын да якынлашып килүче яз бәйрәме 8 март белән тәбрик итәсем килә. Һәрберегезнең иләрендә иминлек булсын, бәрәкәт булсын, йөзләрегездән елмаю төшмәсен. Исән сау булып, шулай бергә җырлап, биеп, очрашып яшәргә язсын барыбызга да. Үзем иҗат иткән шигыремне һәрберегезгә багышлыйм. Рәхим итеп тыңлагыз. Уңган татар кызлары.
bizning Tatar qizlari təmli bəliş, ballı şəkşək yasıy, Tatar qızı qulları. Qul yavlığın şiyə, tastımalın dige, minderlerde güller şigülü, sandıvaçlar kebek monglı jırlı, akış meni milli biyuwe. Tıynak, pıhte, ızın külmek kigen, namusu saf, yazlar kömülünde, zatlı şigeş, kalfa, şiddət bilen, alğa atlı, şəli ininde. Kıyaş kebek жылы, yazlar kebek nazlı, zengər köknün sihri yıldızları, barısına örnek, doğru düz hem direk, sıklanırlı Tatar kızları. Qadrli tomoshachilarimiz, Miras ansamblining bugungi darajadagi әзірлігінде yuqori klassli, o'z ishini yaratuvchi ustozlari, ilgirgi san'at yetakchisi Indira Sa'diyevaning ham har birisining muzikal mumkinliklarini esga olib, jir san'atining zavog'in, darajasini tushirmishi, jirning dunyosini olib boruvchi hozirgi ustozlari Elnara Nig'matullinaning ulushi bek zo'r. Sahnəyə Miras ansamblinin san'at yetakchisi, Tatar Moğa bəygəsinin birinchi premiya laureatı Elnara Nig'matullina chaqiramiz. Nurlar va yer sizlari Radim Zayevga. Bola jiyan akay.
Hazır qadrli dostlar, sahnege talantlı yigitlerimizi çağırabız. Samir hem Ramiz Hasanovlar. Zakiya Tufayeva sizleri Suriye Sabirov'ki. Eniler beyreme. İnna alkışlar bilen karşılıyoruz yigitlerine.